U blizini srednjovjekovnog grada Komotina na području općine Jajce nalazi se Turbe Ilijaz Babe, kraj kojeg se svake godine početkom maja održava Mevlud i Dova. Komotin, udaljen oko 12 km sjeverno od Jajca, najvjerovatnije je sagradio Hrvoje Vukčić Hrvatinić poslije izgradnje Jajca, a Osmanlije ga definitivno osvajaju početkom 16. stoljeća. Izgleda da se tu nisu dugo zadržali, jer zbog strateški nevažnog položaja kraj Komotina nisu prolazile nikakve bitne saobraćajnice. Carskom naredbom 1540. godine ukinuta je vojna posada u ovom gradiću, koji je od tada prepušten zubu vremena. U šumi koja okružuje Komotin nalazi se malo jednostavno Turbe Ilijaz Babe, dizdara ili zapovjednika utvrde. Prema jednoj od legendi, Ilijaz Baba je klanjao namaz u blizini Komotina kada mu je neprijateljski vojnik prišao s lijeđa i odsjekao glavu. On je uzeo svoju glavu u ruke, popeo se na konja i krenuo prema tvrđavi. Prema legendi, gdje god je kanula njegova krv, nastalo je vrelo. Pred tvrđavom ga je neko ugledao kako jaše bez glave i on se istog trena srušio s konja. Gdje je pao, tu je ukopan i kasnije je tu sagrađeno turbe. Zašto je važno da Bošnjaci Dnoluke i Jajca obilaze Komotin i Turbe Ilijaz Babe kako su to činili stoljećima ranije? Važno je zbog toga što je u utvrdi Komotina radio i djelovao prvi imam u Dnoluci. Upravo su u Komotinu učeni prvi jezani, u njemu su klanjani prvi namazi, učeni prvi salavati, donešeni prvi tekbiri i, kao što smo vidjeli iz legende, prolivena prva šehidska krv. Iz Komotina je počelo širenje islama u Dnoluci, što su stariji Bošnjaci muslimani znali cijeniti, dolazeći barem jedanput godišnje na Komotin na dovu. Do agresije na Bosnu i Hercegovinu na Komotin su dolazili svi imami iz područja tadašnjeg odbora Ize Jajce i zajedno s brojnim džematlijama iz cijele Dnoluke Jajce učili dovu za blagoslov u porodici i rodnu godinu. Danas na dovište dolazi imam i 20-ak džematlija Bešpelja i Cvitovića. I dok dovište na Komotinu čeka neka bolja vremena, i danas je na ovom mjestu da Allah ukabuli proučena dova za blagoslov u porodici i rodnu godinu.